non alqur'ana wata yeddodir aya on ɗo wawata wiwde allah fewni ko tagi kon fof aya goo wi'a walaw shi'na la atayna kulla nafsin hudaha walaw shi'na la atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqa alqawlu minni la amla'anna jahannama min aljinnati wan nasi ajma'in aray aya kede yendodiri ɗo duwa ka yeddodir o aya nga turi allah tagi kala hunde o fewni de o aya nga wili no falanoɓe fewnayno kala wonki kono jaɓale o fewnani kala wonki kono oriyantu taga ɗum kala faali e ko ɗum hakkon inni e ɗum gonɓeru kanko ko wuurata ko honmo tindini boɓoti ɗum rima kun hande ko honto leddi ɗum woni honto fofmoyirta no naati e nder kadre rabbuna alladi a'ta kulla cheyin halqahu thumma hada nde o wino ɗum ɗo firawnaru ɗum tawi oɗo saɓe juutin haala o itti haala kan hakkude maɓɓe fes o naɗi kan kaka alaka ka yewtotaak sabu o ukkidirimo e ko maayi e ko feƴƴi qala fama balul quruni l'ula ko onno noon mbiɗaya gire feƴƴunoɗe meeɗi duuɓi fuɗuji aɗo arde ɓaya yimo jokkaɗima wona tawi maynoɓe ɓen noon aɗo arde ɗon kadi o jaabi jawabu timmuɗo mo tawata tawi hande kadi haala lukka hande kadi qala ilmuha an ha'u ta'udu ila alqurun qala ilmuha inda rabbi ɗo darino ɗon firawna heɓayno ko wowla kono o watti fi kitabi ɗo darino ɗon firawna heɓayno ko wowla o wi layno ɗo ilo rabbi wala ya qala ilmuha inda rabbi fi ɓen ɗon no ka jooma an dossier ɓen ɗon no ka jooma an e nder deftere fi kitabin e nder deftere nden deftere ko faddi wo qur'ana wuuli fi mayre ko ɓuri laabi caɓɓanɗe jeɗɗi nden wiyande ɗo nden nde wino ino jeeya e nden deftere wa kulla cheyin ahsaynahu fi imamin mubin ko nden kadi fi'an o wi qala ilmuha inda rabbi fi kitabi fi ɓen ɗon no ka jooma an e nder deftere la yadillu rabbi jooma an majjata yani o majjata fiiji ɗi o classe ɗi o ekkindi o waɗɗi fotta haa gasa o majjata fii mum o yejjitata giral hay gootal e programme uji muɗum kadi wala yartata Allah subhanahu wa ta'ala ruwan fi wada'aka walakin Allah ذو فضل على الناس dennarangal ko o tagi ko fuu ala wulli to ɗo funge makko wiya himo mantinani ɗum goɗɗum wiya o jonnitani ɗum goɗɗum wiya ɗum tigi Allah subhanahu wa ta'ala no tooji ɗum ɗum kala hettu ko ɗum haani hendade ko tawi kadi mo waɗani ɗum kala ko hendoto kon o waɗani lombo hay goto lombaki hay hunde lombaki sakko ɗum tigi yejjita maɗano ma mono wi a rontima jonnata o hawtindirani sakko jillodira wiya ɓe ɗo e hawtindiri jilli fuɗɗori ñundingi ha hewtuma an ibnu adama ha hewti jilndin ɗin ha hewti mawbabal ɗum kala e muɗum nder ko ɓoomata e ko yarata e ko ñaamata e nder ko ɗaanoto e nder ko finata e nder saaɓande mum no waɗana ɗum e magasin mum toka ko jogii saabinde ɗen kanko Allah subhanahu wa taala wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha ala hay goote riɓowel gonngel ka hoore leydi ina Allah fawi artikugol ɗum no waawi wonde responsable hunde ronka hunnude ko kanko fawi kono est ce que o hunni ka o hunnaade donc o wii o ronditi responsabilité o naa goɗɗo wii Allah ko an fawi ko kanko wii ko kanko fawi o yiltoyi o haali ko honto o maji haajat
o holli kadi himo foti himo jogiti wa in min shay'in illa indana khazainuhu ala heddude si wana meɗen joggi magasan hummu ɗum komi yeeji on ɗo nder ko fofata kon eko ñamata kon eko yarata kon eko haddon tinni e mum kon fof ɓer tan ko wurata kon fof wa in min shay'in illa indana khazainuhu wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin min jonnitata ɗum tigi kadi komin artikata ɗum sina karkil eɓɓaɗo nder ko yonanta ɗum ko hawranta ɗum goɗɗo ñeɗay bubule wi tew ndiyam o yara o en taw ɗon ɗi fi ko ɓeri qadarin ma'lumi kon o ƴetti ko heddi kon o joɗɗa ɗon fotini par ce que kono tan wama nunazziluhu illa biqadarin ma'lumin min jibbintaki wona nder endere eɓɓaa jon noon ɗum fof noon ko soka ɗum saabije ɗum ɗon ɗen fof kadi mo jogii kadi sakko wona ko goɗɗo halbina sakko o sodda ma o wujja ma goɗɗum goo ko ɗum Allah daali wondema ko kanko woni ko jogii wa indahu mafatihul ghaybi saka makko woni saabije mbirndanɗan on kalimatu ghaybi ɗon ko faanda ko artikeji ɗi woni ko faanda on haybu ɗon ɗo ya haybu ka ton laram jogi maana goto law kuntu alamul ghayba lastaktartu min al khayr kam do anduno ka alhaali ɗiɗi woni mi ɗon kayno mo yonata do anduno ka dollar hayɗo woni filaji labaɗi otoji mum e cellal e juutugol maɓɓe nelaɗo wiya ɗin hoore ko wara mo anduno ko ɗum waji o wiyo ɗon kayno haaƴe noon lastaktartu min al khayr joni noon on haybu ɗon ko sifa on haybu woni ɗa wa indahu mafatihul ghaybi la ya'lamuha illa hu hay goto anda ka nden saabije woni wona kam e dennanangal ko o moƴƴi e tagi bugun kon fof ko ɓuri moƴƴude e ko o moƴƴoto e mum kon sabu moƴƴeeji ɗi makko ɗin no sowodiri ɗiɗi certi e ɓurdi ko ɓuri mawnude e ko taguɗo o moƴƴoto jiyagel mum ko tuma o fewni ngel faande ɗiɗɗa si Allah addinima ko wiyete diina kon ko joftinima ɗum anndu hara ko yiɗanima kala moƴƴere ko jogii ko fof ɗiggol makko ngol mawni ngol hattiye ma nde o yiɗno rasul sallah sallam ko kala ko wiyete peewal kon fof kala ko wiyete diina kon fof ko ɗum o wi o addi ko welatamo kon fof e diina ko waalanimo kon fof e diina o wi o addi haa hewtimo o baddi ɗon hay gooto rewata Allah o welto ɓura ko rasulu rewi Allah hay gooto yettata Allah taguɗo o welto ɓura ko rasulu yetti Allah hay gooto juulata jemma wela taguɗo haa hewta ko rasulu juulata jemma ko ɗum watto o wi o mooɓi fof o timmini e maɗa wa yutimma ni'matahu alayhi o timminema makko e dow maɗa yam أي يتم دينه عليه هذه الكلمة كلمة النعمة أحيانا هي تعني الدين كما قال تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام تقولوا عند بند تجد دينهم اليوم كثير من سورة المائدة إن كنت تريد القرآن الله نوي اليوم دا بجدي سورة المائدة إن لهم هدي دينك فوق مكة هدي نعمة الله فوق يوم أهل لكم الطيبات أنه رجنا نعمة رجي إلى بدني وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم قل لهم اليوم ننتهي اليوم يئس الذين كفروا من دينكم دونك الله عدلوا للإسلام ko adi jonnude annabi adama ko o fodunomo ɓe ñale ɓeme kale nagoyay tonguɗum jokkuno ɗum wowara wona probléme fa imma yatiyannakum minni hudan faman tabia hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun
ko fodore tan Allah fonno annabi adama ɓe jon noon ɓayɓe tippike kala ɗum ko Allah faandi hudan ɗon ko tippidama ko ɗon ɗon ɗum tippinana annabi adama koye makko ɗum faa ko ɗum wanno ɓay o wuuri duuɓi wulure kanko annabi adama ko ɗum ɗon noon Allah yamiri wondema ko tippina e annabi adama ko o ko wiyete l'islam ko fuɗɗi on tawi fof ko ɗum o wi wata fuɓu wata daro ko yo jokkite kala wonɗo sabu ha ɗum dari Allah wi ko o huɗaɗo ko o markitaɗo ɓay o heɓi duuɓi wulure mo andi ko ɗum dari fewno mu wo haray o huɗama o ndaari ɓiɗɗo makko mo ɓuri hoolade mo ɓuri jannude o yiɗi rondinna ngal dongal wiyetengal islam hana kufaade ka jeygol makko on dartinimo defte 50 Allah tippini annabi adama defte 50 Allah tippini annabi adama nde o jangi ɓiɗɗo makko o ɓandimo o dartinimo nde haa gati an ɗum ɗo heƴiika hoore oya on tawi to maayi o haa jaaka on daara ɗum e deftere no wiye al-bidayatu wan nihaya ibnu kathir mi jalla dara defte 50 joni noon ko ɗum noon jokki bii ɗum ari no mari opposant ni Allah addi ko wiyete l'islam ko no woodi bandiji gariɗi wi ɓe maayay ɓe lannati ɗum marta ɓe lannay taw ɗum marta no gaali ko feddeji ɗiɗi kanji ɗiɗi fi'atayn fi'atun tuqatilu fi sabilillahi wa ukhra kafira ko fedde wiwne ko Allah wi kon ko o faala kon ko ɗum marta ndeya fedde wi ko nde opposant ɓe lannay tawti ɗum marta jon noon ko noon bandi sakkori ɗum sakki firawna en sakki numurudu en sakki bandiji ɗin sakki haa firawna aroy o wi feccuɓe ɓaawo ɓen fof ala hakkille ala faamu ɓe ala doole ɓe ala gandal kanko ɗum mulay e tammat o ƴetti disposition moolana Allah wittintinimo e bindi hum goo ɗum o halkimo ɗum laawi fe aroy haa e towno nelaaka firawnaru ɓurndu huɗede ɓurndu ñaaɗude ɓurndu bonde feeñi e tewɗo ma ñande num firawnaru wara ɓay o tufama ƴiƴanɗam fuɗɗike inude e makko andi o maayay woni o noddi ɗon goɗɗo itali ari Allah arni maayay woni o ari o wi yo ɗaɓɓitanalan ha yiya Muhammad wiyamo min kaarijo mbiɗo mayde nini maayay woni mi gonɗinali ko acci kon nani o ari o tawi nelaɗo o yetti nelaɗo uggini ko juuti ɓe ɓanti ɓe inni firawnaru andu ɓuri firawnaru Musa sabu firawnaru Musa ɗum kayru ɓay ndu fokkiti loƴagol ndu gonɗinno kono nduɗo nelu wondema ndu gonɗinali ndu mayde ɓayno ɗum wonoyi haa gasi tawi bandi fof halkama ko Allah wino laattokon laatike Allah wi hande noon al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dini hande bande tagi ke dina mom ka timi nengan ha yende dangal dari l'islam ko yeeso ko timi nengan l'islam rekkilata l'islam ko yeeso fokkiti o yii leydi ndi tawata 95% ko heɓɓeraɓe si Allah hollima fayɓe leydi ɗiki hundiɓe Qur'an Allah hollima kafirɓe ka fonction publique ton tawa koɓe julɓe noddanoɓe e diina wono ko wiyeteɗo Congo Kinshasa a tawa e jaka ko Allah wino kon ɗum ɗo marta e ɗum ɗo yaha ɗum darota sa yi saare ɓurde bungude e kay Amérique ɗen fof ko ɓen takon la ville cruciale o andi kay Amérique ɗen fof ɓe jamniɗe Boston ko la ville cruciale ɓe jamni New York ko ɓen tako état Amérique kala ko wiya technologie gande américaine ɗen fof ko woni hen mum e faam ka ɗum ɗiɗon ko Boston université maɓɓe fuɗɗi mawnude ɓeyata maɓɓe technologie institution ko ɗon woni Howard University ko ɗon woni jande maɓɓe ɗen fof ko ɗon woni si yimɓe ɗen juuli ɗon ɗiidi juula laati nayi
tawi hakke makko yimɓe ɓen ɗuuɗi ɓen ɗo cuula yaha ɓeɗa cuula yahata ko yiiji ka saare ngaandi Amérique ndi ha heeseraaɓe ɓen Allah waɗi e konnguɗi heeseraaɓe ɓen ɗiɗi yoɓe wowlan hoore maɓɓe oɗo islam oɗo sakkoto o hewtay kala ko woni e nder addaw André Malraux écrivain français ganndo molanaɗo ko kanko wi'uno o wii ɗum ko fuɗɗi ka arabeɓe ɓen to ko wiyete l'islamu ɗo ɗum aray ha naata ka ɓerde eref jooɗo kami jooɗi ɗo o memi jullere makko so tawi mo jooɗi pari o yimi le 20e siècle c'est le siècle de l'islam Lamartine sabanjo goo kadi porto faransiijo o wii si la grandeur d'un homme se mesure par ce qu'il a pu faire pour l'humanité en peu de temps o wii je me demanderai si sera comparable au prophète des Arabes. Il a créé un empire Lamartine wii si tawi valeur neɗɗo wingol kaari ko mokoɓa kaari ko sagata kaari no selɗi o wii so tawi ɗum ko andirte ko sappo o yanngani aduna on fof e dumunde seeɗa hunde ko juuta hay seeɗa e ndeer duuɓi no gayta pendant 23 ans tawi nelaaɗo yanngani ke aduna on ko tawata hay e gooto e mo Allah tagi aduna on mbi fuɗɗa windeede maandeede hay gooto waɗanaali ɗum aduna o o wii si tawi liwgol kaari ko sagata kaari ko mogoɓa ko eɓɓindirte ko sabu ko waɗani adnan kon e tan fanɗuɗo o wii mino humpa ko hombo eɓɓindirte annabaaɓe julɓe ɓe o wii o memmini huunde o créi empire mo maayata haa ñamde adna on lani ko empire ko wiyete l'islam ko Lamartine wi français kisal ko laawol George Bernard Shaw anglais le célèbre philosophe anglais o wii denndanangal albalawji ko adna o heɓi kon fof kala soñja ko adna o heɓi kon fof ko woni nene mum e baaba mum ko annabaaji fulɓe ɓe maayi ko wosimo wuuruno ko arayno adna on no e jam anglais Césaire Michael Hess oɗo ganndo moolanaa o windi deftere o wii temedereɓe ɓe piimul lannata haa ñande dalngal dadi o wii ɓiɓɓe worɓe temedere makkuɓe oɗo aduna ɗiɗeɗo wodete ha ñande adda lanndi o waɗi numéro en e maɓɓe o wii ko wiyeteɗo Mouhammad Rasulullah sallallahu hay deftere makko ɗe yalti Amérique ɓay ko américain ɗo ɗum memmini Sonko wii Bordo Barda ɓe wii ko honɗunga américain ɗo ƴettero windanta deftere wacca yimɓe temedere ɓurna annabaajo julɓe ɓey o wii ko goonga mi faaɗa windude ko tagi ko adna o yiɗoy kay ɓaawan wi o wii hay gooto en ɓoddira e annabaajo julɓe keese ko ɗum waɗi alyawma ya'isa alladina kafaru min dinikum la daali bandi on tagi ke fi diina mon kan ka yahay ka laatoto le premier sénateur américain musulman atiiɗo wonde ka sena américain ɓen tawi ko julɗo ñande o wondirayno o janfotaa ko Amérique o gollanay Amérique ko haltida ko o inni ɓay komi julɗo kaka alqur'ana mi wondirta o nelani alqur'anare nden ka makko wonɓe ɓen ka maison blanche sa nelat ɗon alqur'ana o werto ana ɗum ɓe deuxiéme président américain ɓe janggayno on ka nder maison blanche ɓe derto so nde yaltina ha o wondiri ɗo haalal ngol e wondema ko wiyete l'islamu ko ngalu ɓuraali ɗum doole ɓuraali ɗum ɓantal ɓuraali ɗum kala mo Allah subahana taala affiti ɗum hara yo andu Allah yiɗimi musidɓe julɓe tedduɓe ɓe yimira hoore an huɗugol Allah ɓe yemira o huɗugol Allah ko waɗi noon huɗugol Allah subahanahu wa taala ɗum no jeeya ko mawni e diina kan ɗum koko allahu lanɗo on
hawtindiri dennanangal mofteɗeni e fii mum ndagaadi no suratu nisa walaqad wassayna alladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah dennanangal fettiɗoɓe ɓen fof ɓe mbinono ɓe hulaaɓe awɗon kadi yami yo hulaaɓe Allah tabintinni e suratu qasas wondema dennanangal ko wiya kon fof moƴƴere ko jiyangel heɓoyta laakara ko wiyete galle mum ko wiyete aljanna ko wiyete neema Allah holli ko marani ɗum ko ɓurɓe Allah ɓen ɗum mali ton hoɗo o wi ɗo siteji ɗi o darni laakara ɗin ko o darnandi ɗi ko huloɓe Allah wa tilka darul akhirah naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala wal akhiratu Allah gaani ɗiɗo galleji laakara min maraniiɗi ɓe yimɓe wuurɓe ka hoore leydi ɗo ɓe kala ko ɓe ofta ko ɓe heɓi ka hoore leydi ɗo ɓe faandoraani ɗum townitaare e fewre townitaare e fewre e bononta ka hoore leydi siko laamu ɓe oftoɗa ɓe wanno doyi ɓe woni newiiɓe ɓe waɗɗi woni newiiɓe seydna Omar ibn al-Khattab sanga ka o ƴettata laamu mum ɗon hade islam on heɓi doone islam on heɓi teddungal laamu ngu o roni ngu ko laamu moftungu kala ko wiyete laamu e teddungal ko par ce que ko rasulu o lonti wiyama ɗum joni a lontike nelaaɗo telemma ko wiyete teddungal kon hara yonanima na noon fere kadi doode e laamuji hawtondirannoɗi nelaaɗo le prophète Muhammad bin Khalil Sufluy il a fondé un état puissant, un état musulman parce qu'il accumulait des postes importants. Non seulement il était le guide spirituel des musulmans, parce que celui qui présidait la prière et celui qui enseignait l'islam, ça c'est un poste clé. Il était le président de la Cour suprême, parce que celui qui tranchait, celui qui jugeait, c'est un poste clé. Il était également un homme politique, parce qu'il signait les traités entre l'État musulman et les autres États. Il était en même temps le commandant en chef des forces armées qui dirigeait l'armée musulmane. Il était le gouverneur de la Banque centrale, il dirigeait ce qu'on appelait le Baytul Mal, qui représentait la Banque musulmane de l'Islam. Voilà un grand homme, un grand homme politique qui était Muhammad. C'était un homme fort. Hari Konga, il faut vite encore voir le document de l'imposte qui donne pour marque, ça doit se jamfa, ça ou de tuitage. Hari Nena, Igol maɓɓe makka madina ko état ɓe gonɗi ko wiyete gouvernement ko wiyete pays aɗa yetti a musulman était là les frontières terrestres étaient là tout était hay nelaɗo ɓe jogino poste molanaɗi koko on taw ko annabaɓe ko ɓe garamo kojo mawɗo almami julɓe ɓen kamɓe julnayɗo julɓe ɓen kamɓe jannaynoɓe diina ɗum ko poste important. ɗum ɗon Allah subhanahu wa ta'ala no seeɗitani ɓe wondema koɓe annabi ذلك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. هل نلال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هل كأولان لك تتعنى بوليتيك مكاربي يوم ونيسي هل كلا تتجي بوليتيك هكذا ما بيجي يجي سيني تيرون بورون داري ما parce que ɓe wanno pat hakkunde maɓɓe yimɓe goo wonde ka nder pays maɓɓe ta ɓe jeyaka e maɓɓe alyahuda e annasara ɓe wawno wonde ka territoire julɓe ɓen ta ɓe wuuray ɓe ɓuttini ɓe halde traité ji hakkude maɓɓe traité de non agressé hakkude maɓɓe ɗum ko politique noon donc andi ko ɓe lamdi hali hali ñalaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hali ko kamɓe laami l'armé julɓe ɓe général ɓe ɓe commandant en chef des forces armées سيدي من قرآن ميديا حسب المؤمنين على القتال اكتبوا بين دينك أتاكوا هل كم بيجوكين وكم بيجوكين وأعدوا له ما استطعتم من قوة
preparanete pot kanji militaire e ko duwa ko ko ali kan ko patron on diri tay no no ali kan ko kambe wonno président de la cour suprême kambe ñaawayno wiya e jungo tati yo goɗɗo poste ali ko kambe katlan amen hari kambe wonno gouverneur banque central o kambe dirisayno baytul mali julɓe ɓen kambe yamirayno zakkaji ɗin adde kambe yamirayno yoɗi sendite kambe wiyayno abbe ɓuuri kambe sengati jonno Omar bin al-Khattab o lonti o woni président de la république si posti ko o jogi o waɗi réforme moɗana kala réforme ka économique réforme ka politique o joƴƴini gouvernoraji ɗin koye coono makko gouvernoraji ɗin jooɗi province ji ɗin e gouverneur on sa e wanno Amr ibn al-As gouverneur ɓurɓe ɓe keɗi o créé ƴettugol kaydi yogol e gouvernorat ina e gouvernorat o créé yoɓugol booboji ñande o jibina añande o helli faa o multiplie salaire l'armée ɗen o créé sansidirgol l'armée ɗen ka guerre so yaha lebbi nayi arta ɓeeɗa kadi yaha jooni noon lamɗo waaw e doole ɗe o jogino e ko accanano sabu nelal sallam maakino si o rewi ɗo iblisa si jindi haa tawi no faala feccude yeeso ɗon sabu alaa wooka o restina ko Umar rewno ɗon o ƴetta e bikasi o moƴƴina laawol ma o yirto kono suɗɗa rewde ka Umar rewi Umar bin al-Khattab mo allahu lanɗo timmintiri aya Qur'an Allah addi aya haa lanni Allah wi ko haa ɗo mi ari seydina Umar wowni goɗɗum wi wattanelan ɗum ɗon ka aya gerto timmintinnanelan aya on ko Umar wi ko ñande Allah subhanahu wa ta'ala daaluno walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin on aya ka suratul mu'minun aya on aslu makko on ko tippino e nelaɗo kon ko haa thumma ansha'nahu khalqan nelaɗo no tooni saaba ɓen no jenti hiɓe jannude ɓe Qur'an ɓe jangi aya on haa ka o lanni ɗon saaba ɓe fof no jenti nelaɗo jangi ka o lanni ɗon ko thumma ansha'nahu khalqan akhar seydna Umar ngalɗi o wi fa tabarakallahu ahsanul khaliqina Allah wi Muhammad wattanan ko Umar wi kon ka aya wattanan ko Umar wi kon ka aya fallituɗo nelaɗo laabi joni nelaɗo wiya ɗum ɗo haa ka seydna Umar wiya ko Allah wima ɗum o inna o eni karke ɗum waɗiri no inna wattiri ni aya ara koppaɗi am ba laabi joyi ha nelaɗo maaki si annabajo arayno ɓawanti mi feƴƴi famuma ɗowa annabajo ko déclara julɓe ɓen ko jammino ko almufassirul islami ɗo penseur des musulmans seydna Umar bin Khattab malgré ɗi posti ñani molanaɗi ɗi o jogii fof ko Qur'ana wi ko wa tilka darul akhiratu naj'aluha lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad ɗen galle lahara koɓe maroy ko ɓen ɓe tawata heɓaani ɗo laamu ngun addi ɓe fewre e tooɗe ɓe heɓaani ɗo gandal ngal addi ɓe fewre e tooɗe ɓe heɓaani ɗo jaahu e hiɗeede e welgol ɓanndu e teddugal ɗum addi ɓe fewre e tooɗe ɗum ko noddata ko e jippitaare ko e needi tawi président de la république o imman to hoore muɗum yaha Madina ta cortège alaa gardigol alaa o lanndo ɗiɗo teeru ko jelu o terma o sooda président o jogiiɗo ɗi posti fof o ɗinga e ley naange haawta nangen tampiniimo o ara ko o soodi kon fof o wallina e ley leggal o awlo ɗum o ɗaano normal tiren alaa gardigol alaa Umar bin Khattab Umar bin Khattab rese boowo ka bale mum gole makko ɓe o jalɗiɗi ɓe o wonduno paykoy fi o woni président ko ɗum adduno haa ñande ko goɗɗo naati ko bale président ɓe fuɗɗi yewde ko président o ɗanni lampo huɓɓini lampo ɓay ɓe yetti haa gati o ɗowtimo lanɗon ɗowtimo wiyene Umar attimi lanndo ma ɗum ɗannini lampo huɓɓini lampo wo mbimi woni président de la république mi accimini ɗi poste important o mbiɗo annduno lammari sifa ma koyne jalɗiɗuno koye paykoy simi laaɓike ha sawonde ara ko fale ɗo yewde joni noon kala arɗo ɗo sa ko fii komi laami toon addimo ko administration o
o lampuɗo kaka baytul mali mi ƴettata kardiram makko kala arduɗo ko mbaɗinjo am koye gittodir wula tun o lampuɗo ka jiifa am min kaka mi kardiram président de la république julɓe so yi keefeero no wiya wondema l'islamu annda ko wiyete liberté d'expression liberté de presse wondema l'islamu ko dictature l'islamu ko toyne e ɗewre e faamaji ma hara julɓe wonɓe yottinde ɓe yottinali ko wiyete l'islam ko ɗi on président lanɗowa on imo ka ɓuri won ka ɓurno wonde important e lamɓe julɓe ɓe fof ko tuma ɓe ngari ka gangunal maɓɓe ɓe wadde hutuma ko ɗon Umar ibnul Khattab no dari no wadde hutuba o tawi teŋeeji ɗin catti sukaaɓe ɓuyi faalaɓe jombude haanuɓe jombude ala feere jombugol sabu ko teŋeeji ɗi catti fof jooni noon no hulawata ɓe yiyanu e ko Allah harmini ko diwɓe ɓuyi ronkama jombeede sabu ko ɓe cattini teŋeeji ɗin ko président on no waajaadu adda hadisaje yewtireji moƴƴi fiyo teŋeeji ɗin ɗuyte wata ɗi tappi président on no wadde hutuba debbo immi o accali ha o gañi o wi hey koye Oumar a feeti fo ɗum nanngoɓa a hoɓɓinanay men ko Allah ɗaƴƴinani men ko président on no wadde hutuba président o wi sonnajo acca nan hakke mi tooñi on mi wattata hadde kadi debbo no wawi garade hara Nicolas Sarkozy no wadde discours o woola suba mum ma ɗum lanɗo obligatoire o yennamo ɗon police rokkamo hoccude mara mo taw debbo on gari sonkani président on tuubi exige e debbo on gaynti hutuba mum o yalta debbo on hosina mum hosti jokkali mo secret nangal wa tilka daru l-akhiratu naj'aluha للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا لن قال الآخر من ولنيل من بتاعة من فاتك بيوري جاري من دون جارن فاندي جي فوندي دي هاندي إنان قول يمبي هوري سوني ورد فلو قول مبفالا فلو دل في أكي هاي بسيكا كفاندي توقي نو يجي نو ياتي ko ɗum waɗi haani ka julɓe ɓe jannga ɓe annda diina maɓɓe tan ɓe jaɓa wonde woɓɓe sabu ko kamɓe Allah halfini adna o ko kamɓe ɗum fewjata ko ɗamo julɓe ɓe wonaa duwaaɓe wundegol alqur'ana heƴata juulirɗe wonaa duwaaɓe haaɗude ka ley mangooje fiina tafsir julɓe ɓen no haani wonde e médiaji ka jentete toon fof fotuno hara ko julɗo wonno directeur CNN hara ko julɗo wonno directeur France 24 kañe RFI o woola ko nani ni o woola ko nafata fotuno hara julɗo no tawano ka conseil permanent sécurité Nations Unies hara ko julɗo wonno ka décidé julɗo wonno ministre kanko ɗum o président de la république oɗon Allah haalano yo julɗo woni julɗo lawlaw Allah ko siinimo ko latta ko lottire ko kalifa إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة لوطو ولا président fewɗo ɗon haalno wonde place julɗo kuntum hayra ummatin ukhrijat linnas onon woni mofɓe ɓurɓe moƴƴude communauté ɓurɗo moƴƴude parti politique ɓurɗo moƴƴude groupe ɓurɗo moƴƴude onon woni mendi yimɓe ɓe kono probléme men ɓurɗo mawnude on ko julɓe ɓe ɓe hoore mum tawa woni faamaade diina mum kamɓe annda ko aya firi ɓe annda makna aya sabu yiyay ɓuyno fira on aya kuntum hayra ummatin o laabide ɓurɓe moƴƴude e mofɓe ukhrijat linnaasi yaltinaaɓe yimɓe ɓen na yaltinaaɓe yimɓe ɓen ko yaltinanaaɓe yimɓe ɓen ko henndo yimɓe ɓen sohla ɓe ko nafata ko joggitooɗo wiya ko niyaare Allah subahana taala no wiye wala tu'tu sufahaa amwalakum wata on ƴettu jawle monɗen jonnon ɓuyɓe ɗaytuɓe
Dr. Umar Abdul Rahman wi makna aya o ko tuma économie mondial on jawdi adna huuratake ɓaawo muɗum si mbuuƴi ala janngatake qur'ana hunjatake juulatake fuɗɗin kodi important kadi e diina si tawi noon jawle ɗen ƴettama jonnama fuu kola fuuɓe ɓe tawata ɓe annda ko mbuuɗi watte tuma jogiiɓe économie arta allah footaɓe tummonirtamo kala no tekki bare kummu hay goto lootaki longal ɓe tummonira goto yettata allah ɓe seeɗa goto yettata allah ko ɓen jogii économie mondial on adna o wayno way ɗuuɗi an yimɓe fuu fala fuuɓe tawi ko ɓey jogii économie mondial on si ndaarama ɗo bisde jawle adda on ko sendi kana sooɓe balon ɓe fuu fuu fala fuuɓe ɓe annda ko mbuuɗi watte ɓe wano Zinedine Zidane o iwayno Juventus de Turin o ara Real Madrid 75 millions d'euros transfert makko David Beckham 250 millions de dollars ndaare ɓe ko ɓe honɓe ni calculé milliards de dollars wona ɗi sennditanede fuu fala fuuɓe waɗoɓe goota ni ɓe juulata ɓe lotta ko longa ko ɓe mbiyete sufaha o ɗum taw jonɗi ɓe jewle gon on tawi men o ngannduɗaa ko gero on tawi men goɗɗo ma yehi heege hara ɓe ajaka premiére fois en argol Amérique mi tawno probléme ɓurɗo mawnude on ndiyon ko goɗɗo no maayi acci million ji dollars mo windi wo ko bare ɗum makko pour ronat karkilama ndarama ñaari hoy Angleterre ko ñamata fof par an no ɓuri budget Mauritanie on fof joni noon ceerno ko ɗum qur'ana wi ta ɓen puyɓe taw ñeñin ha sa ko ɓen jogii jawle on tawi ko ɓe watta jawle ɗen ko waɗugol fuu fala fuu yaakal soodugol paɗal sooda otowal ngal million ji dollars ma itta 30 millions de dollars wiyano yaade ka lewru no hubba to tawa no woodi mayde heege no woɓɓe mayde nawnaare sabu anndal ko ñawdora allah wiino e wata ñeeñingata ko ɓen jogii économie aduna o ɗum allah yettino en ka suratul nisa nana ha hande ko heewi konko waɗi fuu fala fuuɗi jogii économie aduna o tawa annda ko ɗum so ɓuɗɗi watte tawa nafay aduna o ko ɗum acci o crise économique mondial ko tawi ko fuu fala fuuɓe tawi kadi ko jeerat kadi bantala wi'uno wondema jawle ɗe yo ɗaɓɓe no dagoɗi tawa riba naataji si riba naati o wi en piiray gasi ko gompiro fewndi ko gompiro fewndi ya ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa daru ma baqiya min arriba kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'danu bi haqqi min allahi wa rasulihi certe riba sina ɗum guerre déclarama en ndaara o adda tawen kanko e joom makko ɓe ƴalta o aduna e joom mum haɓi jeerdi jelu waɗi million ji jelu ibnu adama woni mayde ñabbeeli hurɓinirɗi jelu ronkoɗaaɗi laabi jelu ndiyam woni naatude lanca cuuɗi wara yimɓe sabu ɗo on haadi jiya aduna o wiwno noon wondema si riba o memama ɗum ko gee ɗon fewni qulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum jami'an laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal alhamdulillahi ala ni'mati l-islam wa kafa biha min ni'ma e yetta allah subhanahu wa ta'ala koni on adna on ko islam on noon mo haɗɗon jinni e gandal mo haɗɗon jinni e janngugol e ɓattagol jannga o waɗi noon ko on tawi noon l'islam o yiyete valeur makko o yiyee o ɗaɗɗite kono hannde o woɗi bandi ko feewi ko ma ko ɗiyore ero ɓemɓe ɓen someji maɓɓe ɗin koppi sowgugol ero o koko ese
Makan. Ala dana la pero pe ala dana Allah hal tingiri ekonomi makke on hal tingiri jawde mak. Allah hal tingiri ekonomi American be den hagasi kapten nende weti. Rewa marewe de fo martali. Galuji atnal laon tallike. Antabi kono wonda mak tawi riba banki jidin golliri riba jawni dabbira mano dabbirawo o wi o lancay économie adda na ko wi ko yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqa wallahi o wi lancande ngel sinangi don jawle en tito ko faddire wati jinna wake nangi godo innal ladina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا الله داري بيين بمن نيام ربا ekonomi mun e jawde mun baasi e hoore ɗin entere ñawlugol entere riba ɓemɓe jarotako wona no jinna wakke tappirta goɗɗo no suƴƴito to noon o pallito o yaha an o yii ñamowo riba ino pallito no jikko o yaha ko woni maana aya o yehe ka bourse New York ɗum daareteɗon haa gasa jiya no jawniɗo no jiɗi ɗi yanirta noon sippo kono FIFA yani nadda yani ɗum ɗo yani FIFA jommum o gaɗay ko noon haqqille woni tournirde kama yatakabbatuhu cheytanu min almas koni haa jogiiɗo milliard ji dollar o taa ñannde o himo sikude o yaha huma ɓoggol o warto ma yimɓe yaltine golle warto ɗum ɗon fof ko jinna watte on ko Qur'ana ni ɗon woni frappe de bandit ko ɗum ɗo yeki adda on hannde adda on duwama arsude ka Allah systéme ji ɗin fof changé adde ko Allah wi ko yaha e hoore mum fi adna woni e jam sina ɗum ko suuti kon e hoore probléme ɓurɗo mawde ɗum ɗo kon fof kadi nde londe wiyetende adna planète terre nde kadi no wulude nde soggude wonde woni soggude kon ko ɗum woni naatde ndiyan ɗan sifa ko feƴƴi New York kon ndeñande sifa ko feƴƴi Japon kon sifa oye tsunami wannoɗo ɗum c'est conséquence de réchauffement planétaire ɗum noon kadi kala sommet waɗɗo ko échec à 90 100 000 experts poɗɗi reyode janel o halda fotta koyo émission CO2 usine ɗiɗi yo ɗuyde ƴeewi ɓurɗo wonde poƴƴen e nder adna o tali rattiɗude convention on tawi ko les États-Unis d'Amérique koɓe sakkiti tummodirde fimum ko gata some o woni échec ko haalangol on aduna on haɗi wiye joom makko e ton jolla e weddito e makko e weddito e Allah adna on ko ɓutta o makka ɗi sonjaji o sakki ɗuyto allahumma arina alhaqa haqa warzuqna ittiba'a wa arina albatila batila warzuqna ijtinaba